ali pre nego što krenemo u video, htio bih da pozdravim momke koji su bili brzi, a to su Žarko, čekaj da pogledamo, kudi se otključava govno. Dobar dan youtuberi, dobrodošli u novi video, sa vama je Nenad Sokol, to jest ja. U današnjoj temi pričat ćemo o veoma popularnoj temi koja je vezana za, ne samo za bodybuilding, nego i ovako za sva dešavanja u svetu oko nas. Ali pre nego što krenemo na to, htio bih da pozdravim ljude koji su bili brzi, koji su ostavili prvih 5 komentara u prethodnom videu. A to su znači Mitko Dimitrijević, pozdrav za Mitka Dimitrijevića, Žarko Rasković, pozdrav za Žarka, Tin 69, pozdrav 69, Deki Original, pozdrav Original i Krešimir Jozić, pozdrav Krešo. Znači, ostavite komentar ako želite pozdrav u sljedećem klipu. Zapratite me na Instagramu, ostavite like ako vam se sviđa ovo što radim, da bi video prošao što bolje na YouTubeu. U današnjoj temi pripremio sam za vas greške i zablude koje ljudi misle da su u pravu, a u stvari nemaju veze sa vezom. Kada hoće da smršaju, prvo kada oni hoće da smršaju, oni hoće da izgube procenat masti, a da zadrže mišiće. Znači oni sad, kad kažu hoću da smršam, oni većinom smanje telesnu masu, a pritom da možda smanje mali procenat masti, a možda i ne smanje uopšte procenat masti, već izbace vodu iz organizma. E sad, kako oni to rade? Oni rade to tako što kad krenu, znači kad se reše na to, prvo treba da imaš cilj, da kažeš sebi ja hoću da smršam toliko i toliko. Ne možeš da kažeš hoću smršam i onda nemaš cilj i poslije 2 dana kažeš a koga jebe neću više daći. Pa ne može tako. Znači mora da imaš cilj. Znači prvo cilj, druga ideja, treće kažeš za period od 2-3 mjeseca, recimo ajde period od 3 mjeseca, ja ću da smršam 10 kg. I onda oni krenu na prazan stomak da rade kardio, a da pre toga nisu radili kardio uopšte. Onda smanjuju unos kalorija. Kada kažem kalorija, mislim na proteine, ugljene hidrate, masti. Onda nemaju dovoljan odmor, zato što neko radi noćnu smenu, neko pije u kafani, neko ustane rano na silu da bi samo istrčao, lupam, 5 km. I, znači, nemaju odmor, nemaju dovoljan unos kalorija i rade kardio kao debili. Jer šta ste vi ste debili. Jer ti ako radiš kardio, pre toga nisi 2 godine potrčao, sada ćeš da trčiš kao idiot. Znači nema ništa od toga. To trebaš da radiš progresivno. Šta znači progresivno? Progresivno znači da korak po korak, stepenik po stepenik ti napređuješ. Znači kardio možeš da radiš na prazan stomak ako si pre toga radio kardio na pun stomak. Ili možeš da radiš kardio na prazan stomak ako imaš dovoljno unos aminokiselina. Kupi tamo glutamin, BCA, ako već hoćeš. Drugo, smanjuješ unos kalorija. A da pritom nikad nisi išao u kalorijski deficit ili suficit. Šta rade bodybuilderi, profesionalni bodybuilderi? Profesionalni bodybuilderi u jednom periodu, nekih 3 mjeseca, idu u kalorijski suficit. Onda 6 mjeseci nemaju ni suficit ni deficit, nego održavaju tu težinu i onda ide 2 mjeseca do 3 u kalorijski deficit. I što on radi na taj način? On na taj način smanjuje ugljene hidrate samo. Znači smanjuje ugljene hidrate, poveća ugljene hidrate kad hoće u suficit.
kad hoće u deficit smanji ugljene hidrate, poveća proteine. Masti, proteine, ugljene hidrate, kalorije, on održava znači proteine i masti non stop, a ovo samo menja. I sad, šta tu početnici, rekreativci i svi ovi što se prave pametni, a ne daju da im se objasni, da im se kaže, misle da rade pravilno, šta oni greše. Oni greše to što oni ne povećavaju proteine, niti masti, a smanje ugljene hidrate. Uzme do juče, pio, vrate, 2 litra Coca-Colu, jeo čips, jeo čokoladu, gledao tamo neke filmove, ležao, nije se pomerao po 3 sata, 4, čitao neku knjigu, išao, radio tamo, dođe, popije 5 piva, legne, spava. I sad odjednom ustaje rano, trči, ne jede čokolade, ne jede grickalice, ne pije Coca-Colu, ne pije kiselu vodu, neće krompir čak da jede, nego jede sve bareno. A unos proteina, znači on meso, nekakvi meso da jedem, to goji. Unos proteina iz životinjskog porekla, znači njemu je na istom nivou kao što je bio kad nije vežbao, i on sad vežba, troši se fizička aktivnost, plus ako radi neki fizički posao, znači on tu istroši sigurno 1000 kalorija dnevno, a unese 1500. Ili unosi 1500 kalorija, a troši 2500. I on smrša, ne kažem ja. Znači vi smršate za mjesec dana 10 kila. Naredni mjesec smršate 5 kila i treći tamo smršate 3 kila. I on kaže, ja smršao za 3 mjeseca 25 kila. Bravo, kao i sad svi aplauz kako si to uspio. A kad ga pogledaš, on, vrate, kao kolac. Nema ništa od njega. Ne može da podigne 20 kila. A zašto? Zato što, kao prvo, kada daš toliki šok organizmu i telo odmah aktivira odbrambeni mehanizam. I sad ako nema, šta je odbrambeni mehanizam? Odbrambeni mehanizam kod tela su mišići, pa masti, pa salo. Tim redosledom se troše ljudi. Prvo ide voda, pa iz mišića. Pa onda ide masti, pa salo. Salo je na trećem mjestu. I znači ti si jebeš veći procenat mišića. Još ako ne radiš samo kardio, a ne radiš trening snage, pa ti ćeš da izgubiš i da imaš manje mišića nego što si imao na početku. Ali bit ćeš lakši. Ne kažem ja, izgubit ćeš i salo. Ali gubiš i mišića. Sad svi oni hoće da izgledaju kao neki tamo po reklamama i modeli ovo. Ti modeli prvo trenirao 10 godina, drugo uzimao hemiju, steroide, suplemente i tako dalje. Svi hoće izgledati kao oni. I onda kaže, trčim, brate, uzimam dijete, one što se pišu po internetu. 5 dana ne jedeš hleb, 5 dana ne jedeš meso, 6. dan se najedeš kostoga. 7. dan piješ samo vodu. Pa te dijete da su zdrave, brate, svi bi koristili te dijete. Znači, svi sportisti bi se hranili na taj način. Ali to ne funkcioniš u stvari tako jednostavno. I onda, posle kaže, hoću da nabijem masu, brate. I on, kad tako smrša, kad izbaci svu tu vodu i smanji te mišiće i krene, brate, kaže da roka masu. I onda krene da jede kao što je jeo normalno, znači, bez, ubaci sve, znači. I on vrati tu kilažu, ako je lupan smanjio 25 kila, on vrati 18 kila. To je takozvani jojo efekat. Jer ti sve što brzo skineš, brzo i vratiš. Naučnici i sva istraživanja su dokazala da je normalno da i kad se zdravo hraniš, imate u jednom mom klipu, pričao sam o proteinskoj ishrani, kad se zdravo hraniš i sve to, da ti nedeljno smanjuješ po 500 grama, brate. 500 grama. Ne 5 kila, 500 grama. Znate vi šta je to 500 grama? A mišića maksimalno možeš da dodaš na prirodnim putem u godini dana 5 kg, brate. 5 kg. Sad ti smršaš 26 kila.
I ovo žiješ na masu i ti možda dodaš maksimalno idealni musel ima 3 kg. A ti si izgubio pritom 2 kg mišića sigurno. I ti ćeš dodaš možda 1 kg mišića, ako ga i dodaš. Jer rekao sam u idealnim uslovima, a ovdje na Balkanu retko ko ima idealne uslove. Pošto ste puni neznanja. Jer kad bi se malo više čitali i malo više gledali i slušali druge, možda biste bili malo pametniji. Tako da jebi ga. Znači, najveće zabude su takozvano iscrpljujući kardio na prazan stomak bez visokoproteinske hrane. Znači, ako ne unosiš visok broj proteine i masti, a radiš jako iscrpljujući kardio, ne valja ti posao. Ako ti smanjuješ samo kalorije, a pritom ne vodiš računa koliko si uneo ugljenih hidrata, proteina, masti, to ne funkcioniše tek tako, jer većinom svi vi koji to radite, vi smanjite ugljene hidrate i proteine smanjite, čak i proteine smanjite. Znači, veoma fascinantno. Ja sam mislio, jebi ga, smanjiš ugljene hidrate, ostanu ti proteini na istom nivou, ajde ako nemaš para da ih povećaš. Ali vi smanjite proteine, brate. Neće čovjek, kaže, neću više da jedem čorbe, neću jedem pasulj, neću jedem pirinač, neću jedem testenine, neću jedem hleb, jedem samo voće i povrće i jedem ribu. Riba čisti, brate. Riba je veoma dobra, znači riba te pročisti. Ali, brate, ako ne jedeš grašak, glavni izvor biljnog proteina su grašak i soja. Ako ti to ne jedeš, jedeš samo ribu, ti mora jedeš dnevno kilogram ribe na 80 kg tvoje telesne mase. Da bi mogao da pokreneš izgradnju mišića. A najbolji način da smršate je povećanje mišićne mase. Kažu, da li možeš da povećaš mišićnu masu i da pritom smršaš? Možeš. Najbolji način za smanjenje vaše telesne mase ili za mršavljenje nisu iscrpljujuće dijete, nije iscrpljujući kardio, nije smanjenje kalorija, već pametan kalorijski deficit sa povećanjem unosa proteine i masti, da bi telo moglo da funkcioniše normalno i da podstekne mišiće na rast. Kada smanjite ugljene hidrate, imat ćete manje energije, ali onda ćete morati da povećate proteine i masti da biste sačuvali što više mišića. I druga stvar je da krenete u teretanu, da krenete da radite težinske treninge, jer kad radiš težinski trening, makoliko slab taj trening bio u odnosu na to što do juče nisi radio ništa, ti možda kaže jebi ga, ja idem, radim fizički posao, ti radiš fizički posao, ali 80% tih pokreta koje radiš u teretani, koje angažuješ mišiće, ti te mišiće ne angažuješ kad radiš fizički posao. Ako ste totalni početnik, znači kad krenete u teretanu ne treba vam kalorijski deficit. Samo izbacite junk food, za početak Coca-Cola i slatkiše. I to vam je to. Jer vi do juče se niste trošili, sad ćete se trošiti. Poslije kad budete malo napredniji vežbač, uđete u kalorijski deficit, ali pametno, tako što ćete smanjiti ugljene hidrate, a povećat ćete masti i proteine. I svaka dijeta na taj način ne smije se raditi više od 3 mjeseci jer organizam se navikne na to i poslije nema efekta. I sad ja mogu da vam pričam o tome do sutra, ali znači glavna stvar je povećanje mišićne mase, jer mišići kad ti vežbaš sa težinama ti trošiš veliki broj kalorija, pogotovo kad radiš osnovne vežbe, a mišić je teži od sala i sad lupam čovjek 80 kg koji ima čisti mišić, ne mora da ima ni čisti mišić, nego 80 kg čovjek koji vežba i 80 kg čovjek koji ne vežba, tu ima ogromna razlika u izgledu
jer kod njega je kod jednog je manji procenat masti, kod drugog je veći procenat masti. Jedan ima veću mišićnu masu, drugi ima manju mišićnu masu. Glavna stvar je da kad vi izgradite mišiće, vama se procenat masti smanjuje. Znači, i tako ćete na najbolji i najzdraviji način da smršate. Na vama je da li ćete me poslušati ili ne. Ja sam samo htjela da izrazim neko svoje mišljenje o tome i neko svoje iskustvo koje imam. Ali morate znati da ništa od toga nije u kratkom periodu. Morate znači da radite bar pola godine na tome ako hoćete nešto da izgradite, da bude dobro i da se vidi i da vam se brzo ne vrati taj procenat masti. Kao i sve u životu. Kad vi uđete u taj kalorijski deficit i ako budete više od 3 mjeseci možete čak da dođete i do katabolizma, do razgradnje mišića, što je veoma opasno. A druga stvar, može da vam se navikne telo na to i da sljedeći put kad radite takvu vrstu dijete da vam ne funkcioniše. Tako da budite pametni, odradite 2 mjeseca ako ste početnik kalorijski deficit, poslije se vratite na normalu od 2 mjeseca, onda odite ako hoćete u suficit, to je na vama i to je to što se tiče od mene. Još jednom veliki pozdrav za ovih 5 youtubera koji su me pratili, koji su bili brzi. Ako hoćete pozdrav u sljedećem klipu, ostavite komentar, ko se nije subscribe-ovao neka se subscribe, like, share, pa se mi vidimo dalje u sljedećem klipu. Bye!